مرحبا بینرین هجا د برنامه کدن آواز زبایده به میوانک میگله که هجا رامیرو دی سال پیش بریوانن براسیجی د دیروک و کلتور ملتان ده هنجه هندم هن گله که کریتیکن دیام کردان ده جیبی رنگی ام لدر و دنویسن مخابن ام هندرجی دنویسن ایرو نویسکار کمایی کو دسپیکا نویسکاریا خود یاجی هگوج گرتیگه هیز زندانی در نکت بو گوت بو پرتوکه من بریا من آزاد بو میوانم ایرو نویسکار مزگین روناکه رزدا روناک بخیراتی و دیسا در باسی به بخیری هاتی نوامه سپاس که نخیری دابی مرحبا جبوی نوچه تیوی جی یعنی دویج مرحبا جبو همو تماشاوان و خبرکار نوچه تیوی و ولات مال نتامه پیروز به زور سپاس گلک سپاس تماشاوان مجی و خواندوان تیجی باش دزانم کو بشک گرینگ آجیانه خود زندانه در باس کرد و تلور دست بنویساندنه کر و از مونا درش تاثیر که چال سرکسیتی و رمانتی نویسکاریه کرگلو والله پرسه کی تدی کو مثلا دو چروک مروف پر دیار کری بونم بیشن چیه وک مگلکین 30 سال حبسه دامایه اویا جر کی بخواد چروکه کیه و برسه کیه جی گلک جارا اینجا دم امروز لور نویسنده بجی دی سحر وها دی سازی چخاص کو هاتی پرسین چخاص پرسم چخاص سوال نوکتت پرسم مروف مزت که کوای برسه نو جدا جی درد کردن هولی یعنی من د زاروکتی دست بنویساندنه کر بری زندانه هی گلک بچوب بوم مدگوقه herkes دنویسه یعنی مالی هم اوسا جبو که مالباتی جی خواندن نویساندن گلک بو مدرسه کردی و تجی مال وقت پرتو خانه بود ویل دا یعنی نویس پینوس کاغذ هم دستی herkesi دا بهم بجم اوه کی لو من لور المالی هی زاروکتی دا چند تشتا دنویسی دانی باهف اوسا مدگوبرا لهو ورن فلان İşte daha mavi elbette hazır netenyamen hazır atukesi zindane nebiya lem xabın yani tedi çarenusa mrovin bindest beryavan tenvisandne yani çarenusa zaruktiya mrovji her vaha penusa mrovji niskariya mrovji xan devaniya mrovji lezindane icamen domant yani ku mesela az carna tedihinek bir mrov nahata gırtın yani nahata ma gırtın mı benivsanda şu hacı pırsım disa mı benivsanda çünkü berya زندان نویسند بریا زندان من پرتوکان حس کر جهل بسته من بریا زندان از هرگاه دویجم تایکو دوگتن حافظ قرآن من حافظ هلبستان دید حافظ جگرخوین ایکو جگرخوین جبرت خواندن مثلا باوی من صابو گلک سیدای هجای در دوره مدا پیرا من فقی بدنگ یعنی جبرت خواند اوانا تفر تاثیر سر مکرن یعنی انا تما گرتن جی من بنویسند و گو خوینری هبو و هر وهان ویسکاری جی هبو ایجا زندان جی کی جدایه یعنی مثلا جی برخوادانه یعنی براستی گلک تدی کنسپت گلک تیگی هنه حتی نه جیاندن براستی نه زانینه وقتی که مرو بحث که جی هندکن یعنی نیفه صدی چارجی نکارم بحثا و راستی بکن ancak varın jiyandın etkarınların fem kırın zindan jitişki yüsay jiber bir per zor muhabin ama Kurdin zindan nediti perkemin yani viyeli da icayı heri em bejin pişte sala 10,000 icayı 30 salmayı emji tevlebi karvani bu yani her vaha sali 8 dan vek mugo zindan tabi Kurdara biye berxadan her vaha nivskari em bejin penus bana yani tim hebune bimera İcad yani nefşe minci nefşe noti demek ketin zindanı her gavdı bizim yani beri meyen tediş bu zindane mesela devam eda akademiye mazlum doğan ne şu heci saye ev gavcı çağım ketin de mesela ev bu ciber xadanı cin visandne mesela havar vakti salih haşteyda jur derket yani hatiyen visandın salih haştey vahşeta haşteyda وقت اسات اختایوان دا یعنی مقاله هواره گفت زندان ده بله کو اول مظلوم دوغان وان yani وان نویسیه بدستی خوام بیشم بخوی نخواه ایجاد وردا yani پر اوه راستی تمی هبیه پینوس کرداسی برخوادان و پینوس و نویساندن هر وها خواندن گلکی زور زندان لی تمجی هبیه از ورد خازم بحث اویجی بکم yani mesela pişti kazar kedin der ben evi dizide nayzanine gırtiyen siyasi
gerçi helbese ki perxaş elde ve evet ama mesela gırti عندما تيجوتنا ya zindan تيجوتنا mesela adi hene hindi ben adli tadi bazen de bejen adi suje adi ne çünkü yani helavi da tedi ben suje adi İşte kurtasi mesela gırtiyen siyasi o politik tabi dünyada şu kutari kudu bejen gırtiyen politik evet yani gerçekten selukun aslında mekser bilinde her vahayı kurdajı İşte durda yani ev bu hoş penuse ki mazene demek ki gırtiyen politik ya gırtiyek politik وقت میگوت دور دا هم برسه کی پرمازن هی هم پنوسه کی گله کی مازن هی هم نویساندنه کی گله کی سرکفتی هی دور دا ایجا دجبری ویا چی مثلا مرو داویجن زندانی جبر هستی مرو ببک شکاله کی وان لبرلینگی وان بب ام بجن پاس کی کنشکی کی لبرلینگی وان د شخص عادی دا دکارم ویا پک جبینن مثلا her yıldani kes ne bine ama zindani ku hem hene mesela hem hebun ne siyasi bir her şey dünyayı cüsay yani tabi Porteki'de ji tabi şahit ji piyad bejin hem politik hem adi demek ki hebben o pır diyardı yani ve farkı temizet ki kuçava van xistine çünkü tabi mesela bir baverine çalakiye kuşboy hatine yani kare kuşboy hatine lur karen adine erwa ev kevçina ve jailer zindan xadiye zindan gardiyan ji em bejin bu hiç avelwan mezet ki yani evin dizin çakalın enzan tecavüzkarın za çine kujari jinane kujari vekidine yani eva mesela evana yani zindan tedic bu ev haye ovana zindan jo islah kirna wana em bejin ama mesela politik yani şoreşger yani ev burası vekçiyane yani bil derva şucu da ama dema tengirtin ji viçya buna xo viçya geriya xo yani hela manevi da domandına beriya mecbur mu mesela em nefşe noti buna ama nefşe haşteyi zindan kirbun akademiya mazlum doğan edip işte koyam çun yani mesela naslama politik kurtası bir abicim da bun kabul kirin yani beri mesela dijmin vakti ki öbtke mamela evina ki yani bit politik biji yani yani şu tabi khud ben terörist gerçeği vücuda debet tedizek biji aynı farkına mesela havale برخوادرین دوزه ایلونه جبو ویا جان دانه یعنی جبو که بیش نه ام عادینن ام پولیتیکن یعنی ام شورشگرن تری هم المازون دوغان و فرهادم دیل دا جلوما نفشه من نفشه دویمین دم ام هاتن گرتم یک مگوت و استاتویه هبوش خو استاتویه شورشگره و دوی هلی دا ایدی که ام بیشن چه پرتوک مثلا وقتی ام بیشن پرتوک قد خد کن یعنی پرتوک زندان چه حق گرتی تنه که بیش فلان پرتوکی تخازم بخوینم پینوشو کارت yani eviyetine ama mesela hevala viyaji mesela da bu pejrandın cidden o kamatın gırtın ve mu mesela zaruktiye midnaf maleki Portuk khatice Portuk da ve Portukhane da derbas bu zindan je açım dilverji Portukhane lurji penuseye lurji beriyame kun bir sandına hene durdan mecbur devam kır yani baş dışarı mercen ne asaydı bavaki profesyoneliyim bejente dest binvisandine kır ya jikriyi نویساتی پیشین گو وقتا گوت نویسی اسقالا ین گوت زاروکاتی فلان نویسی نه ین براسیج موتیواسیونک چه نویسی وقتا گو او نویس قدیه من پیشی راستی من چابجم زوزانی چیان غرزان نویسی بو ایجا من دوتا گوت بو چه باران جیانی فلان تشکی و سابو اولا کی اوه هبوش قامش لو هبو ويقول تشخى بنا زاروكا نفسان بيقول بياتشي يقول معرف الباي شاروانا وهاب نفسي لا بيشي بس مجبر نفسي أخذ الشعر مكرم والله الله أنت ديكو ويدي سحب ده حجة صالبون أو صا دي بيش تبي يا منا دصالة هزار نسد نوتو دوية ده ولات بو نافي ويشاي دركت بسرنا دو إيرو وسبي دركت نافي منجي سيبا مزجين سيبان بو يعني تدي قد أخذ شو بدزي مشان مزجين سيبان دو إيرو وسبي بفي عبي متشوشان مدي باي دركت هات شاب قلت أنا هلا برا عجباندية واي شاب كرنه دي أو دو هيرو سبي هدي برام زما هفته جار كي بوي شاغي وبشتي ويشي من ندي من دو قطار جيل كنيسي بله دسالنتين دسبيك يعني خواندنا برهمان يعني برهمن قلت أدخل خا بجهني باوكي روجانه قال لك الزحمات بو وتشاهد كمسألة بلكي ون بيد حسيان جو برتوك نودر كاتيه ل أو برتوك برحتي ندقيشت بردستيبه ماجن
کەسێکی دەرێ بۆ خستە هەمان ڕۆژێت بگرتەوە بەلکە سێمە پاشێ بگیشتە بەردەستەوە و ئەو ڤاڵاهی چاواتژی دکرد یاژی و ئەو ڤاڵاهی چاوەش هۆڵێ ڕادەکرد حتاکو وەخوا دەگە هەندوێ بەرهەمی والله قج هولي راناد بو مثلا حتى 10,000 دوي او كده دوي نافبري دا كيجا برتوك بهاتانا كتين مثلا الورديسا قوميتا كيج جارديانا هي كنترول تكن كيجا قدخه كيجانا كدبن ساقنجالو كيجا زرار دولات كيجانا ودوان كنترول درباست بو دوي جندري دا اما ليه ديسا جيد دان هندر اجا مثلا بشتي 10,000 تشكرن ادي بون اوروبايي کو گویا تبل مکتسبات اروپایی بون ادی تدی هنتشتا پیک آنین گویا خوا دیزاین کرن گور اروپای ویجاری هنتشت او بون ادی کم بون مثلا گو سری شخصی سپرتوک ancak ام بیجن قوش 15 کیسه هر سری شخصی سپرتوک ancak کار ببر پرتوکخانه اف کرن ادی گوتن المال نکان قوش يخكم بنا پرتوکخانه یا yani قوش جي هاتم بچوك کرن و أبجي ما في برتوكي جي مثلا أمبيجن اشترى أنجح سحب دهات دور به جمرة سحب حتى ما خلاص مهانة بو يعني جارنا سيما حدا تيتا وندا برتوكي نو نتات مثلا حتى تذكري عشقي برتوكي نو دركتي بو بياي أما حتى توان برتوكي دست خدا تسليم نكرا و برتوكي دن ندهاتن أنا أمبيجن باهاتانا جي يعني زنداني بونا جي جرى وانا تسليم بكرا أمبيجن إيه قوشي تاف مثلا دم جاركي مثلا بيجن مخلاص كر تهينا خلاص نكريه مجبور از البندا تابسك متاع خلاص كر هبال كي دون خلاص نكريه هر سي خو اجا اول امل بندا يبسكنا حتى كو هيجي خلاص كر بالكي او هنا نو الزندان يني خاندرو نبي ساندني بيه الله زيد ورده شون اجا برتوك بردا دان سكناندني يعني جيت خازم بيجم گيشتنا برتوكا نبي ساندنا نامه دام خازم وان برتوك بركتنه بالا مدكشينن und karınj marabşinin ve peşi ve dahvaze van dahvaznama em bejin kuduçun کودیشتن خادیان خواهی کو مالوان آوه دشاندن جیت خازی مالبات دوست هوالان ایجاد هاتن دپوی گرتیگی داد سکنین یعنی بجاری راهین بون یعنی دیگل جغینه وی ما في سپرتوکی و تسلیم کرن ام بیجن تسلیم کرنوان ایتنیجی لیسته ایده او تر کربون دجوار تر کربون مثلا پری پرتوکا ندان هاتن دوت ویا قداخه ام نادن مثلا مل جیت جبوی ویا تدای حب داخازنامه دنیس راستی پر زوره مثلا لما ناوی داخازنامه جانا وقتی مرا بر سوریه در باست به تدی داخازنامه نویس هنه عرض حاجیه چیز بیجن و ساعت بیم ها هو هرن جبر اراده نایوان جوره بلکه روی تسات حب داخازنامه دنویسی نانا ایدی چاوی گرتی يعني هموها فالبسان تادن فيسي تباي برتوكي كيت يعني تادغو ميزات ما نادا ما تشما دبي اوكي ساخنجالدر vermiyoruz seni او خاص شو داخ يعني نادن پشتی مدگو جا قراری هر داوید مدگو به بریاری نشانه مبدن چما او چواتی قد خکرن تجربه ویاج تکوشین کی ده حتی ایجا و بریاری وره پاش ایجا تدکار بو سری ده تبگو تجربه بریار را اعتراض بکرا yani بکرتاسی tam evji tekuşine ki din دخواست ویج tekuşine ki din دخواست bu ve yani geçtiğine portuka gerek zor bu. بله yani şöyle mercin ve derede tesiri de cihine ki yani zaman şey mesela o motivasyon yani گیشتن آوان برهمن و دخواست بخوینی یا جی کسی که کرتی کو بخواست بخوینی کو تو ایجان ویسکار به یعنی هنه کی دند و روزانه بکه وان خوندن خو دور ده ایجا آفراندن جی چه ده چونکی بدهان بسدان برهمن جزندانان هاتن چاپ کرن این هاتن چاپ کرن گلکن تو وقت نویسکاره که کردی یعنی کرمانجی دنویسی الگوری توجیه کردیه الزندان تراخه تناسین یاجی او جهه کو حق کرین ها بشتی کتو درکت نوا خواندوانان ده یاجی نوا جواکه ده تو جهه و ادبیات برخوادان چواد بین لیویا تدی پرسه کی مجن هم پر زوره یعنی همجی به هم برسواری همجی پر هیسانه یعنی کمر مثلا به آوه کی گازنکر از گازنکری حسنا کنه دی گازنکر از آن تجربه آوه نپرسی yani ama jarna ev bu yani mesela girtiğe ko ben bir haber ki daha gotway jbo Portugal ve roja desnivisi imzayı çekirne vay Portugal ben bir çenkes hatine çan handevan hatine Portugal iştine handevan falan por keyf amru da tabii ki per hoş bu yani mizgini ki gelek hoş bu herkesi ama gel ki kim bu yani via mesela maruf ten ilomam go ana maruf yani işi gazinin yani evjine bu hela tekniki da zora ki kul hundur bin vise paşi ja çava ne mümküne yani kutu dilgirti bir Portugal bu avaki dilgirti demine yani çıkas nasu dost haben yani mala wan ava şu kutene buna Portugal ne dhatın çap kırın ne giştin xandevana
yani burada ve maruf spas ve spasdariye jibine zaman le ev bu yani ne mümkün bu şok bigiş kesi aliye dinci disa kumro şok bepirse mesela yani bir hayat beş min ki kare xandevana ye mesela ku ez وقتی از آروم تبرم مثلا بیتکو کی بود یا جبک گفتن ل بلان کی بود جبک کل زندان نویسی بود جمرا پروسا تایبت تا تو ساد به تشکیل تا فانتاستیک متقول زندان نویسیه تدین کی پرتر دل کشته yani جبو مروه در به کرداجی ها yani بیا کی بالداری کی جدایه دل سوزی کی جدایت به یهود buradan نویسیه ها yani usa bir şey yani بیا edi ve persiba ki muhatap evan min kici xandevanın yani balavan çıma kşant ya çıma nekşant çima بدو ام پرتوکا کتن çima neketن yani jibli ve مگو تدیل تکنیکی da zor bu yani hinderfet dilgirti yani beri her tişti tınıkari tına tabxana kari gici pürtüki xoy yani pürtük te jinadın te tabxana adın te gelek cara jiber vi yani ki vi çarenusa bejin raş dur da işte keve devre olsa بدومه وقت نویسکارک کو لور نویسی گلک برهمین خو اما بجه همو برهمین خو د برهمین ته د بیر برین برخدان خم هیوی گلک جارن نوا هفته ده همان پرتوکه ده راسیجی ده خویان یعنی پرسه که بلکی پر حسام بله راسیجی از مراخت کم یعنی هگر نه دوان شرط نه آسایی ده بویا و ته نویساندن خوی گو ته گوت مش و بریا ویجی من دست بیکر بو ته بدومانده بلکی ناوروکی اجی او چه بیجم مجار او ناس و هبویا تنبویا الگورده والله هب یا مثلا سیح پرتو که من به هفر درکتن گورچیان ام روجهات و نوبدار گلین کوبانی مثلا بحث نافروک آنک من اول مناف عثمان دم کی خونده بو گوتو بو هر سیجی کافکا اسکن و لسر مرنه نه راستی مثلا چما لسر مرنه بون چما لسر مرنه نه yani demek ki مثلا yani tedik dubi hayat ve edebiyat jiyan ویجت مل بملن جویه هفن جبو مکرداش خو های های وسایه جبو نفشه ماجی yani edilgirti ji وسایه وسابو ایجا yani ko mesela maniş kavada di نفشه ما ام yani praniya wan hela fiziki da yani em jî şu perçeki jwan yani heneki ketin tabuta yani tabute zindi em bejî ketin tabuta henek jî wekidin İja jiber viya mesela eko sağdım yani şahit buyun tişteki ev ketedi şahit buyuna tiştekil gormen deyndariye ki deynbariye ki mesela ku memezekir evvela ku mevan nas kir yani perçej nefşe me ama beje qane mane tane ed zindananda mane praniya jwan evi çağı tane mevan nas kir me hayali wan xavni wan dizani evina wan aşqawan edi bu ave mesela mecluma prani çuya nivisi yani viyavek mugut hem deyndari ki bu hem dilsozi ki bu evdici min da buna vani heman tişti bikra bu ta ya mevan nas kir emzanın ki bu çünkü aman herkes nas nake mesela bir roje liver ebekçe bu jibu hafize bir yani bir delil ser bir dariye tiştedibin serva bir nasi xabat ki bu mesela vale ki tedabu derya boz aslan sure wan meşyabun jibu hem bu Ermeniyan bu Kurda mesela ebeki gel ki hijabu usa xamgin bu go mezekriye kes ne diro ka sure zanen zaro ki kuatne juani kuatne jnav amedene go kesin nizam bu diro ki ev khas nezik ji nizam buja divir da bejim rasti bir kori ya juvenda buna tiştan per hesane yani her dem hesan bunha ja hesan tre yani çünkü bu dijital dema dijitale je mi praneji mesela vek bu durda mesela gorçiyane da gorin tomeri da afın edin da tım evin yani ku mugut perçeme ku jana xwe jidestaye hela fiziki jana xwe jidestaye wan perçeme de şahsi midan bejin ev axfin yani prestijimiz zedetir ve mugut mesela nivi ma bu nivi jme çubu yani nivi yani bir sadi haşte çubu wala nivi na edi eku bir perçe ku şahsi mede sağ ma bu wanji edi nivisi yani devir mri peyvin mesela kuşti peyvin emin usab ija bersivat ekuta gut neketa zindanay neketa zindanay çağı ve avam çiro kamji aveki juda biya u navaruk navaruk ji juda buna
اري اما انجام اف سدم فيا بلو ما انجام جي وهابو ابي بقو هريا يعني قالك خوازایی جی قالك خوازایی جی اري ابيا راستو خازي قلوه داره بوه موتیواسیونه که دیتر به آوی که فیزیکی جیه که تنگ ده تو بنویسه جدای اما تنه سر خیال تو خودکین هنجیان یا جی گوری تشتین برخواه بیام قالك نورمال لی تشتكي دجيها يعني وقت نويسكارك جن تو هم وقت جن ونويسكارك كردي درويتيا ادبي ده كيجان استنجي جبلي مثلا زنداني درد كيف بيشبري ادبيات كارن جن ين كرد اوي برسي هما از كنجي فرسند ببينم راستي جهوالن جن ده برسم ام پرندك وكيمير ام دزانن ل او تشتر يعني دبي اوفا بيجن يعني ام بقاسي وان يجي آوايك او هستكن ام بلكي فهمناكن جبويكز في برسيدكم يعني اف راستي تي ديزافانتاجي جنبوين هنا قالك هنا سرور و سردار و داگركر و فرماندار و باترون الدنيا تاع ميرن سبينه يعني دهلا اوي داجي ويجي داجي سنه مخابن مثلا بريجارا ميزاتكي يعني مروفي دزاوند يعني كنتش دبه مثلا براني تدي اي ميرا شو جيوان حاضره اذا بيجن كان ام حب كده حب جناجي دين الليفر يعني دور دا وك اكسسوار يا جان بيجن واي ليفر شو كرسي هنا في دهب قانوز الدنجي برال بربن افيا مثلا ازجيلا ما جنادا جي دبيجي ما انت تشكي بتشما املورتنا لقول ما في برسي جي جانا برسكريكي مثلا برسك جيدايه او لورن تشما ام وك جنتنا اما حير ابراهيم او لورن بلا جوهره بيروز ببل هاف بيروز بن قربان ساري هاف بن هما املورتنا بن يعني باك جارنا معرف جيرا وصاجي بكي اجا الترناتيف بيجاري تجي كابناك وجا معرفش بيجي بمينا اما شو تشعب الكرسي مرسي تايم روبناك وج بوي الكرسي فقط تدي مش بو ستاتوي دبيجن يعني دبر ده هيجي بريتشتاد عليا جنادانه يعني يجي وقت كو تبد بيجي مثلا الجوري دا يكا نافي جنك جمال لازم برجر جنك جيب كا نافي كي بدن ما مثلا نافي كي يعني ليفر اما تدي مثلا دمكو مير شو هنا كنت انا بينا دبيجن اك بيشي وك ناسنامه كي وك نفيسكار تي بيراوان يعني ابيات تشتكي بر شرمك مازنه جراستي گناه كي مازنه جي في يعني بلي مخابن دومين ديزافانتاج قالك نها دناوا برهمه خود تشتكي بلكي بر سبيسيفيك بس دناوا برهمه خود وقتا كنت تفكر اقول زنداني هاتنا فراندن و پرتوک چاپ بونه بهم بلکه جبو همون نویسکاران در بستاره دبیجه تمام اف برهم بدلیم چه بو و تشتكي مدخواست پر هندك دویده من پیکانی از وقت برسكي بكم یه مزگن روناك وقت اقول ليه بفكر او برهماوي كي جانا يعني عمل مثلا برج قلتو دي سانجبر مثلا دي القرتنا يعني كماسي تكنيكي اديتوري همو برهمن كردي دا هنا دا امدا اي زنداني هاي هنا اوش خوازاییه چونکی مثلا بخوجید بجم پشتی کنم ویساندی من نخواندیه برای برهمی خو منکاری از بخویم چونکی بلازم شاندی دروا جبوک نیم هاکرن جبوک تشکی نیسری ویش بروی حال بکی مرو کوپاش بخوینه مرو باشتر بلکی تکارجنو مجبور سوال حاصل اول عالی کی دنه ایجاد بردا من دل آوی دیگل کو گلک کماسی تدا هنجی تکنیکی داد بجم او دیوانه منا دیامین مثلا او وانا هلبستی دور دا جمره پر نیستین یعنی هلبستی کو ام بيجن تاغو سبيسيفيكتر ان بچكي پرتر خوش خمگینی کی وسارش خوش کابوس و خونرش کا پرتر خو خلاص کرنه هلبسين دل آفيدا جمرة دل آفي كتير وكيد نجي روجهات يعني وك رومانجي روجهات دل آفي روجهات برتر يعني دي ساجي ندل من يعني كو انا يا هاري زيادة بدري هردو يعني باشه قاسك باري من وكي بقواي اصل تشتكوا بقوايكم مدخسته برسفانت او مثلا ديزافانتاجيا جنان يا جهاد اللي بقشتي دروشا ايرو يعني يا ادبيات كردي ده بتايبتي قالك نسكارين جن انه دست بكرنا هنا يكون نوا سالان ده بيدا تشنجي هي او سكنا وان يجي او بينوس وان ادبيات كردي ده تشاوالي دناري وقت جنك بتشعب جنك او جرينجا چونكي ام بخجي وقتا قوم ناوا هفدا نقاش تكن وام درستي نقاش تكن ام دبجن يعني هفالك جن فا بنويساندا نسكارك جن فا بنويساندا قالوا
بچه جاوی یه بچه هستان نیز بویا وقتا که ویژه تو برهمین این جنان دخینه این نویسکارین جن تو اوان کدری داتین پنوسان یاجی هلوستوان سکنوان کدری داتین Yani mesela viaj tedi perseki ev ke jarki de panelek ta ji me tu penusa jine bu mugo mesela de vejey da jin mugo mesela uçan jin mugo çma amna vejin tu vejey da mir tu vejey da zarok tu vejey da bazırgan yani kahraman çünkü tedi kutjar ki tıbkı şu çarçovet ki ama asfen tıkım derdi persate çiye rasti kuşku teri merve vejey jina merdur da çarçovet ki çet ki o di tıbçaf ki xasna xas tıbçki mikroskop ejli mezet ki kavyajına çınıfsan diye yani disa gel van dezavantaj. Az seri de bejim şum go edebiyata kurdi de penusin jin yani ne edebiyata jinan Nana eski gıştı nana gıştı jiu sayedisa eri azanım na fırsatı yok mu bu derdeki jay yani ezviyeli de na bejim prani vakti mirov dukhine bi khazi pertir bukhanda bana yaji ve penusi yaji khadiyen penusi khadiya penusi pertir bukhanda paşe binvisanda mirov yad bine mirov bine ko çünkü جبوك مرو بن نویسکارێک باش هەمش بۆ ژنا هەمش بۆ میرانی زایان دبردا و خەسەونینە گەرە مرۆڤ باش بخوینە ڕاستی ئەوی کیم خوینەری مرۆڤ دبینە ئەو مەسەلا پێنووسێژی قالستکە خەزینا گوتنا بگرە حتا هەر تشتی غەینێ مەسەن تش ji ber tên yani nizan ev ji berkerî belkî we ew kirbe yani pir mixabin bîna vîrusekî anha bi me re heye yani dêla ew me ya polîtik da jî heye civakî da jî heye derûnî jî heye hêla wêjeyê da jî yani ku mesela navê pirtûka tu ew tikî hema navê timizekî nav jî bîna ew dişibin hev naverok dişibin hev yani ev me gotinên xezîne Türkiye me gotinê ez bêjim gelekî valane nîv valane nizan bedî hêza fikrê hêza hestiyariyekê me tedî dem jî tineye di demên pir ew ta tên nivîsandin mesela ez viya ji bo berhemê xwe jî dibêjim berhemê min ê ku berê nivîsiye mesela dur da ez mêzet kim yani zindan tişkî cîkî cuda bû yani bêşansî heb filan bêvan ama mesela ku ew bez nîvî gotina betal bikim yani êku nêzê hevin êku dimînin hev êku dibare yan tînin باوی تکنیکی مزگن او ره دم بجن چاپانو ده ادیشونه کنو دوی او وره کرد چونکه هر رمانات هری داوینیا درباره کوبانه ده کومن خوانده بو از باورم 2024 اری 24 اوی حجده نه چاپاوی تد 24 da خوندی او چیروگ تایبت شتر گوتو جبرکم همان مجال او کم ندخسز بخینم و دبز بقدینم tabii bu tutkari yani dur da jim go xazihine kidin çetir hat bu ya adi tekin o problem ne tane problem ete problema portukentene yeme hamu yana rast problema mazin yekje problema mazina nafxiyya edebiyata kurdil gormen mesela editorial yani قالك وشان خانه مخابن قالك وشان خانه تصحيح وريداكسيوني هيجي وكي اديتوريه دبين yani editörü serrast kırna derska pişteye ne makyaja ve dur de problem bava ki gişti he işqe te qala mesela berhemen jinan waqta gote got ez dixwinim dibêjim xwezî ev tiştkir bûye ya jî hinekî din bêhtir derbarê vê mijarê de derbarê vê çîrokê jî çîroka xwe bawekî dîtir bawekî şerzetir ve gote belkî çêtir bûye te ev tiş bûye awa yanîsman bi giştî ji bo nifşê ciwan ku dixwaze duwarê nivîsandin û edebiyatê de pêş bikeve jin min fer nakin nifşê ciwan dibêjim wekî nivîskarekê çi pêşniyarê te heye ji bo wan ev pirsekê gelekî klasîk tê lê bi rastî jî girîng e heye jî ji bo me gelekî ji bo nifşên û gelekî girîng yani تريد تشتي كلاسيك تمنونه جي دويلة ده أما عليه ده از بيجمع غما جوانا نينه شو يعني نلبن ده برسما منن مثلا دوي هيلة ده مروف برايت كادم براو هنك سريح بيشينن براو يعني إن شاء الله أول باي في برسي كادم يعني أنا مخاطب في برسي أزمجي يعني في برسي أزمجي مروف تكاره يالك تشتاجي بيجي دي ساجي از بيجم هر شخص مروف زانه بك مگو يعني بريوان ميل دن برگه دنن يعني لي براسي بخوينن يعني خواندن تاني برتوكنا جي خوا بخوينن خوا خوين بن هاف خوين بن دنيا خوين بن جيان خوين بن و برتو خوين بن يعني حتى مرو ناخوينه يعني خويناري راسي تشتك بركوره تدي يعني مرو ناخوينه مرو جرنا نفسنا يا جي مرو بنفسجي نكار بنفسه نيفي نهرغاف يعني
بله راستیش دوی واری ده یعنی از تم جارنا بسروان ده چم براویج باش سانه بن جبر کو از دخوازم چهتر بن و جوان حس بن جبر کو از تم ور رخ نیلو اندکم از بگومان استثناء درونه le بهتر هلبسته که دنویسن چیروک که دنویسن پر زود خوازن در کبن پیش دبگو به هلبسته که بلکی بیک پرتوکه که در کبو هیچ دانه کبه لی مخابن پرانیوان زو او آرمان جوان کو زود در کبن پیش بنیان والا دمینه زود کبن او جهد لیشیه مروف بروید کبه حال بلکی هنه کدین برخوابتا هنه کدین سرپیوخه گاوه خو زخم باوتا بلکی بر همین گلکی هجاتر بافرینه yani ya yani dijital mesela şans ekiye rasti ama dibe be şansıcı yani biçen ev tedijvara belki mirov terdibin yani yani bejin hedef ne kudbin ev like yani acbandın antıştı o ne bir jvara basti mesela bir popülarite bejin baselo edici yani per guhariye rasti sosyopsikolojik yani deruniye mirova ci per guhariye mesela dijital bun ya ji medya sosyal rasti ji heger baş bir karani geleki gerhatiye legu tane qima xwe binin pırdı serraya yani pırtuke sed rupel betu dinar se havoka دقیقاً یعنی او صد روپل بچه آوایید چه مرجان ده هاتی نویساندن یا جی آفراندن او پیواجوی آفراندن چیه بسه هوا که تکسک نکاره شیرو وبکه تکس نکاره وبیجه تکس نکاره بنویسی بسه هوا که یعنی آنها هم جبو برسه وکی 25 هوا که هم برسه ویددن جبو برسه که و او جی نبدلی ما یگلک جاران جبو یکی جی او لزوان از تم رخنه دکم yani hatta dest were ez wed rojeve de jî bihêlmên vê nelezîn eger bixwazin bi rastî jî di edebiyata Kurdî de ya jî di edebiyatê de pêş bikevin bi giştî di edebiyatê de pêş bikevin divê hinekî ew wan gavên pir zexm bavêjin û hêdî yani bi carekir çar pêbelûka derneke bira yekê derkevî yek derkevî lê carek din lê veneger tiştê ku dibêjim ew bû belê mawsa te dî çîroka herî Kurtiya Hemingwayê dibêjim xey ku dibe na avil ser pepke zarokaya gerçi ev yeka dine yani bijin ev cide papke zaroka beje ev ser gotar jinvisi bu em de naliki de beje yani çiroka heri kurt aktezani ne tedi viya de be dema ku şiyar bu dema dinozor şiyar bu ev hejilur bu yani viya çiroka heri kurte dünya yani bijin katiye kayıt kırın ve nujan piştevi yani Hemingway ne ama mesela tane viya çıka kurte ama disa jbo dema pır derece le dema dijital ve kutego yani her tişt yani belki ev segotuna nemsa ama disa pır derece na viya ku bahsa dinozor etke em bejin çiroka heri kurt disa pır derece yani le anha ev yani ev kurtbuna kurte kırna naha pır acibe bina kafeye şu tadi kutbejin şu kolay çekirne kafe ser kolay paşa jiyani şbandı nevi aynı bu sayene ki yani kafe böyle mesela edebiyattan ujende yani keseki gutun der ve bu nüvisandı belki bıçavaki din dibine ama tu de girtige de bu nüviskareke gut girtige de nüvisi bişti kut derket وكي اندامك نفشي نو ياجيه ادبيات نوجنا كردي ده چاوديريك چاوا كر يعني تاثيرك خوي چاوا يا ادبيات نوجن السر جواكي هي ياجي تكليك چاوا بجواكي راست بجواكي ردانيه او چاوديري انت چاوا والله چاوديري من يوصبر برفرتنا نه تدي تاني يعني مخابن دوي هلي داجي وهن format hene tedi dünya modern da nujen da evet yani bejin çawa kud bejin yani xandevan nu nivîskar kingetem ba hep peşangehe sale waqtin û wekî dinên gitiştê dinin tem ba hep falan yani di salona da hep kurtasi te ba hep format avan diyare bi panela wekî din mesela vana te jibra pir evten yani tane jimra nay rastî wisa hep marjinal ten yani ne neva jiyanê dane yani veje mesela anha
ادبیات خواندوان خوینری نه وک جوهر یا کاکلی جیانی نلکیله کنه یعنی جارنا سال وقت دیرو کاویته وک امروز سرمونیه کی وک نمایشه وک شانویا تل دارخستون و پشتی و هدی نتهم دینه نمن تدید تکلیکی پر اوکی یعنی اصلا سیمبیوتیک هف تمام کر هف تیر کر هف پیش ببر نینه یعنی لگرمن یعنی جت تشکی بالکش انا زمان کسیت نه herkes پر meşgule yani çünkü hiç çave mal ser evi من ve gotare ki txabuni dam gotu bu men endeziyarın fezai herkes demem derket di herkes bir endeziyarın fezai hayran bindesin cihina tişki kevirci ser kevirtine ama mesela bilet ranazi çave mal ser evat biji bana fezai brevad bin yani uzay tedidi herkes endeziyarın seruke fezai ama paşit de balife ko emseri xudun ser vallahi balife ki Diyarbakır'ya Merdin'ye Kamışlı'ya bizden evleriye evet yani te garanti ki misogeri kitin edebe ama her saniye bomba kilina mesela muhabın heci devre yani abiyat işte ki per evet ki simülatif yani muhabın ama dijital evet ki mesela server و سروک و فرماندار İskender mezini ekrana dijitali او مروفا ترجيت كي يعني هرتش بن تليه شو تادي ديجيتال تي معنات تليه ديجيتوس تي تليه تي ديجيتوس لاتين دا تلينه كورتاسي هرتش بن تليه تي فلان يعني هاي بشتري اما ديسه المالي بلنغازو والولات كي يعني استخارت دجي يعني افيات تشكي خاباندنو وتادي كوشخ ابي كي سيمولاتيف راستي شكريه خابينر شكريه ومروف خا مانيبيلاج باكي روش كي مال جرسر مانيبيلاسيون يعني خا مانيبيلاكرن هاف مانيبيلاكرن وديسا مانيبيلاسيون ديجيتال جي باكي مال جروش كي سيرفيجي باخفه افانا تبنا بهذا نجبرو يعني كورتاسي خواندوانو نويسكار پر مارجینال ربنا اشغال جیتی یعنی یه هنه یادتنه و فرمات هیچ تر نکه کوب بناوندش خود نبجی یعنی اوجی بیامن gelek faktörün ve henin. Çiz algiye nivîskaran ve çiz algiye xwendevanan ve çiz algiye weşanxaneyan ve çiz algiye çapemeniye ve çiz algiye sistemê ve ya jî nebûna sistemê ve çünkü sistemeke me otoriter ya jî sistemeke me fermî hebûye helbet ew marjan yên kes ya jî zümreyên marjinal ve wisa nemana. Mesela yek jî mesela perwerdehiyê. Yani gu perwerdehî hebûye bi zmanî bawekî fermî ez dêm belkî marjinal nemaya bûye away. Baş di hevpeyvînê xwe de ez neşaşim te gotibû pirtûkên min berî min azad bûn û bi xwendevanan re civiyan bi rastî jî ew hest ji bo nivîskareke ku di zindanê de yani kesekî ku zindan nedîtî ez ji bo xwe dibêjim yani ez wê îmajê difikirim lê kesekê ku ew jiya bi rasta rast û bi awayekî ji dil vê dibêje yani te çi wat heye ji wateyek xwe bi çi rengî heye ji bo nivîskarekî ya jî nivîskareke di zindanê de helbet mirov dikare gelek nîqaşan ser bike lê bi rastî jî min ev bi taybet ev xal hilbijerd û min xwest em ji te gudarî bikin. Yani vek tiştekî ew bû em bêjin telî ku dibin post modern yani dere rast. Vek tiştekî dere rast yani mesela divê pirtûkê dil derva digerin çûne bajara bajar mirov dixwînin çend cara çend name hatin ji mira mala nava pir hindik bûn yani ama viyet mezet yani wisa mirov bextewar dibe paşê ama tu dibêjî tu çi xwe dixapînî tu li virî dawî deriyê hesin heft deriyê hesin ser te girtîne û pirtûk jî li wir e yani bîna ew wek rastî wek xeyalek tê yani wek got tişkî dere rastî ye yani tişkî derve rastî sürrealîst tişkî sürrealîst e ew wisa bû yani viyankî xwezayî jî nizam yani çünkü mirov diperçe yani ku pirtûka te li wir be azad be çi karî te li vir heye ku tu li vir bî çi karî pirtûkê li derve heye yani tişkî wisa ha tişkî paradoksî wisa çê dibe ama rastîkî bû yani kurtasî çîrokê me yani tenê aliyê wanê polîtîk û derûnî û siyasî û dîrokîn aliyê wanê dî menda pir spesîfîk pir patolojîk jî hene yani. Min ev ji bo çi pirsî tu dizanîn rêzdar gelek nivîskarê me li Surgûnê jî mişext bûn û derveyî welatin pirtûkên wan li çi li Hewlêrê çi li Amedê çi li Qamişlo çi jî li Rojhilat çap dibin tim bi wê hesretê ya jî tim qala wê hesreta ku xwe bigihîn esl xwendevanê xwe yê ku li ser axa xwe ne
إجا يند زندان عنده روش قالك جداية يعني 20 متر نافوان وخندفاني وان ده ريك ياجي أو تيل بله يعني زباورم لآمده يعني بلکه 20 متر جیتنه. علی دیواره. علی دیوار خواندوانه تهنه. پرتوکا گوتن ویسیل بردست وانه. یعنی او بخشی تراژدیه. بله والله بسای. يعني تراژدیه أو مثلا خواندوانه کلوانه ولا مدودی گو 10 سال بریم به پرتوکا تا خوانده بو گو کجبوت دگرتیگه ده بو گریا بو بسرده جیروند که چه ویج دخو يعني انتشکیو بو گوتی که درک مگره از ببن باوی بو من دست نشان بکه بس اوج بو پرتشتکی او هات به پیوی چیروکی کت بو چیروکا دیل بوینه يعني و پرتوکا خواه شرط بو توجه کی گودیم خاصیه باوی جه گوتی که گوتی تی بلا بین سری مجری وان پرتوکا دا گوبزوریم جناب دستی دیاخ درخستی والله حسن تشتي بساجي هبون يعني ام جيشتن هب اما وقت تقول يعني في فرق برسكي برهجاي حتى انا بي ابي از راستي بي برسينات بو يعني وقت تقول يسترجوني جدا اما اري ابدور حاله السويدي لا مثلا السويدي انا مسا اري السويدي انا برد كان سينور وكان ولاد تونزا تشو باسبورت ومزا كان برد ثاني الريك اري او برسك برهجا هم او هم جي يعني قالك خواندوانين قو مثلا وناستكن یک جوان کسان از بنزان میوار بیراته نه بیراته نامه تنویسنده بود تنویسنده بود 24 سال بری ها بله از ادیتور کلوکا جوان بوم ها کلوکا جوان راست بله نامه یک هات من نویسی شنده بود جوارایانا چیروکیا جی هلبست هجمانا پیشین یعنی بریانا پشتی بریانا نامه تو نبود اشتی گذارم لی پشتی نامه براستی آنها نایشیمن لی نامه yani çar rupel bu lezbavarım ser kompüteri bu 15 tiştekiyor. Çünkü nüvisik pır u demek derece tenvisandı bu. Amin ne diye bir nesne nüvisam ne de khandır. Ambiye tenkar yapanda belki az ne şaş meri böyle koğuş kudbin. O da Maser navete hat. Bel herra. Nüvisi bu şu gotin ser naveye ki. جا او د arşivam de. Rasti. Gu problem der nekatbe çünkü cari 10 سال yani براستی gerek nav hatta nav ferhenge kede bu cari ez nel amade bum av bekri ma 2006 4 سال پشتی و نامه گلک بقاسی دوست سیاست پرتوکچون از نل آمده بمو آو تقیه بو هندر مالی هنگ جیر تواهی چوبو کند او کان تونه بد ناوا آرشیو من ده او جبو من جی وک او خواندوانه تیوانه دی بیش یعنی 24 سال بری بنامه که مهب ناس کر ایرو استودیوی مقاله ادبیات دیدم تشتکی دنجی براستی از مراخت که مثل مالباته که خوانده ده گوش ادبیات ندور زمان ندور مزن بویی در نوا و مالباته ده یاجی کسایتین مالباته آگ مزن ده بشم نه تنه ده و باب خوش کنه کیجن کس آن کیجن برهما گل بردله وان شیرین بو تجه تاثیر کرد جوانی خواده باندوره که گله کی مزن سرتکر کت بنویسه و تو هر پردوام بنویسه براستی مثلا کینه امپر تأثیر سر مکر و شهنامه شید باندور یعنی باوی مجبر تخوانت چنکی لما پریه متقول خد جگرخوین جل ماله وقتی از جوزد گوتن جگرخوین و ها گوتیه متقول هنای درک و جاناج متقول بکی هر جیه از جنابین یعنی او خاص براستی ادبیات معروف هزا وجه ادبیات دبینه یعنی بمروف را راد بیرود نه راد زیب زاروکتیا مروف را و دا پیرامجی چخم چونه بر آبو کانی و چما هم دگوی آبو آب دایم دیچم دنگی تتی فقید خان مثلا دور دستم بدگو خیم همو فقید نه یا جی فقید جلبامه یا جی آب بخوا فقیه تشکی اوسا دهشم داد شد بو یعنی وانا پر تأثیر کردن دیسا هر وها دلدار تدیش خو یعنی وک ویا مثلا اوکی بیش من دیسا هزا نمی تری وقت مرف زاروکش خاطر شتاب آخری چیت که ماجی اوکو تنگ میوانه ما تیز باور اولو مشخص تنور چکر بوسا بچوک زاروکا مدگوی لگروش کم ویخن تام ما ویخس یعنی تیج بو زاروکا کم هیوی سکن حتی که زوا بو حشک بو فلان تام ما چو آگر ویخس اورو چو بو بیم لشکر آبید بو سرگنده مجون تا هشتی بو ادی ما تنور خوشی هیچ تو آگر خوشی امراویان چون یعنی اورو پر براستی تیبرم دلم پر پیسش کست بو پشتی بی دی نظام چو بو یعنی
خير جي تندوري خواجينا دي جو خيالك بشتوي مدي واجي كي دنگك تي ايك كينا ام تخوينا ديسا دوردا حمو بي خمگينيه بي اوي تفچو مدي كو ديسا تيد بيش جيان ديسا واي سروره واي ديسا دومه يعني دوردا ديسا دلي مگاش بو مگو تنور چو ببره يعني واي ديسا ان تديكم رو زاروتي خزانات بيجي يا جيگر خوين وها قلت يا خوابونا ما كردان اسما ما كردا فلان وصانا اما تردويت بيجي واي ديسا ام هنا لو واي ديسا جيان گشت به يعني وي خمگينيه بجار كي دا چو سم رو راد بسر بك سحركي يعني هذا ادبيات هلبست راستي جياني دا وزاروتي دا جالكي جرينجا لوما جي يعني دي باف زاروكا به هلبست به ادبيات بجرخين وبه موزان ميدن نيلن جالك يعني ببينن بيش روجي دا رستاوي هروها قلتن بردم سلاكي جي بشين جي سيدا جرخين تديد بجاي دوكيومنتارا كينا ام دركبه كينا اس كينا ام يرو من نوتشاوي دي ولا بسانس مراق لي فيه çünkü بقول أول ما ترجع جزاروكتي ما همية يجي كينا أم كيما جيار خوين بله يروز بالما يعني أوجي هلبت ام برب داویا برنامه خواهد دو تشتهنه از لازم بپرسم قاسی 2 دقیقه وقتی ما هی یک جه پشتی همو وان سالن تکوشین و زندان و افراندم و ادبیاتی دخوازی بپیامک کرد يعني بچه آوای پیامک کرد بده خونده وانه با آوای گشتی نتنی خونده وانه انت راستي يعني جهلا من جيان هيجي يعني جيان تم هيجاي خيال برسية ليجارينة برسيارية كو مثلا مرقي راسا خو نتعبزين وصا نمرينة يعني تشخاص زوري هبنجي بقرم رو دجوارتر بكن أبيا نبينا كان بجنا مانيفستو يا برقداني وتكوشني يعني أوجي شخو ولاتي ما بخوا شخو مروف أو بخوا بك شيرة كي بريندار تدي مخابن دبيجن هيجي وصايا أو بخوا شخو في درسي دمروف أما أم حمو يعني في درسي جي في درديجي مخابن حميان في معزم بون أم هيجي بيدجي ليكن مروف جدا در جوي برنامج يعني ها مثلا مروف زانه بعد تشتهر يوشي يعني هم تشت بهاي وانتنا بله مثلا أنا تديد دبيجن كابيتاليزم أما إيكو هاري بر أنتي كابيتاليست دش كابيتاليست دخيل جيت ميزات كي جبوي فيها هر تشتي هي يعني مثلا أدبيات شو ما وخاص هي جاي دوج ثمنو يهملك ما أخفي مثلا همو بانقاي الدنيا ناخم برتوكي كي راسي برتوكي كي وتأثيرها ويا باندورا ويا السردل وميجي مروف يعني تخازي أو كردابة تخازي كروس بي يعني يك مخواندية ويك هنا إيوارا خواندن بيمرنا أدبيات يعني أزل وأبدا جد بيتا بيتاوية إيجاد بردن شيء بهاي ويتنا أما حالي حاضر بهاي هر تشتي هي حيرة ياو إيه خيالا إيه كاركتر تميزات كي جرم بيا مروف زانبه يعني أو مثلا خواف فروشي معلومات فروشي بله يعني أبيات تشتكي بربر بقيمتها مروف بافيجي يعني في فيروسي في ميكروبي افجي بيامك قالك هجاب ولا برسك بالراسيجي مزانه بنهشت داويه ازوي برسي بكم تبي برسبين وما برنامج داوي بك گر ایرو مزگین رونقا ایرو کاربو یا نامک جیا جوانا دست پیکا سالی بیستی ده وک نویسکار گو نامک بنویسنده ده چی جر بنبوتا؟ نبوتا تبشي نامكي تدبن بكوميديا رش أجي. بنفسنا نبوتا مسكين قاضي تبويا مامورة دولتي بكرة شابيا تركيا كي باش تركي بنويساجة بنويساندا تجمالي بتشي دايرة بتشي مال بنا مامورة شهوف تديواني كوسا رابان بفي أوي تشتكي يركنكرا تي راحت بيا إنسان تنيشيا تنها ونخوش ومرز داري جنابيا بيا إلى طبيبات ليه أول أول كي بقول قومديا رشبو على ندا بيج مرحبا مزجين باش بوت عاشقي كواي هسنكارو كواي همدمو ليلى قاسمو بسيو ظريفة وبيريتان يعني بيريتان اجتماعتو بيريفان بنفس عقال دم زكي الخان بريام يعني هم وقت هذا دفردا يعني باش بود عاشقي وان بوي عاشقي باگر و باهوزا بوي يعني بدل فيا برنامج بو çünkü تش كردستاني بوي و عاشقة تجي كردستان بو كردستاني بوي فيل دازور باش بود فاي باو باگر و باهوزا كتي يعني و evindari وان
كسان بان خاركتر بان قهرمان بان نيرخان بوي لديل جرام بو لتسا حلال به جوان يعني جوان جي خوش حلال به التجي خوش حلال به ساعت خوش هاتن داوية برنامه براسي جم قالك كيف خجن بو ميواني ما وصحبتك قالك جدل قالك قرم فقوتن قالك جدل بواته زور سپاس کن هر هبی امتم شوب دار سپاس خوش مجر هبن و براسي نوچه تي في هزارم براسي جي نو به نو تي في يعني نو بوينه كي گلودانه كي جبو هر ترالی ولات ما بینه جبو هر ماله جبو هر کردی هیوی و آرمان جمجی او زور سپاس بله بینرین هجاب وی اوایی ام هاتن داویه برنامه کدن حتی هفته کدن بمیوانه کدن بمین متخشیر